content je lopthokragadi ju Gyan Tade YouTube na ko Hana me sanari pung mga taksalaya mo si game hum subo ne bako sura lai ni pung taru budi ya ni na moi ro ado bo sanara ga hanga ni si ga hum game hum sanaba lora ga je yumda ala sanaba lora game hum ko sanara pung taru kita ta pro mane bako Please. Ada secara ini juga tentukan. Yum de yore. Aduh yo, hujukti. Suana sana wah hari pekan tako. Kisah kelas apa? Tak pergi becet tahun gana. Mungkin masih ke fundi sore. Kau tengah ada tu na? Kau tengah ada. Ada sana budi wal mina tak budi thak le dana koi sing ko du ju hala ga jamu tak pagi hebe dama sum tham ge na masi ge nimit phuni shure sona glass am thai ji hek halak pa ko kemta sa ding ai da usana pa do sports adu sana pa do skun salan jira salangum jira khali matum hogolok dri sports obina sports ya manju gaw da ni na ko ada cala ke wah ni, selai guys tu, Trong kami lagi salah ketemu dia tu, hang tu, dia nggak tengah itu. Itu ni dulu thora ke, mau aku nanti kantor. Amaga sangdam Mai mukre chana paju masi skun chatra hai namu magi hai namu kangi suti muthare dana udana thang ju suti thak tu mali mogi je ba sum mali hai ba ni kai mu dikhang de hayeng kan ai kar kelu ready tana chana pa skun chalo no kai tu no wa ni na chalandra ko bes kali sakanta ya ke tidak Govindo kuram mera kale kuram mora kana no chalaga ada nangi tai de putro kada yenge nangi tai to wow puthibi gi tai no ba kada gi yenge la ba pachom de yenge la ba man na phara ge sun thara ji go tingur ko man na phara ge sun thara ji kan de adu gi tai do pulla chala ji ko sun da yare best tare good yeah chalo dorin na phara na ye puthibi ko de ge ne sak tu ya jik mai ju la mu sai mu lorom ne idar na su tu mura musi di pung sai pung mari da hogalaga sana basalu ni na ko na su shatharu ra idana jik tuning ga mande tuning jikanda ai gi tawada ba thak pa tai tai to hoge
aina igi blog yengamise kaigino da hajikta haidi YouTube tigi engonda mail ama lakwa sigi blog sida migi privacy aina keno tawdrena ngaktrena ko haidi violate tawrena adana semdo ona haidi buko awda mogi mail sida masing ma yawri buko timeline manba adu ko aduna iji confusion chale aduna ni moi da mail tawgina toromine haidi ba hajiki numbering do timeline do rana haidi aina violate tawena ba privacy violate tawena ba timing do video do timing do rana aina hangena moida mail iramine bako aduga mu video je aigi blog se makok tin loibo gumta fazana yengthuki ge do kadai da kari soiba yawge do aina zum khangane bako aduna fazana mu check tawre sida kemta yawde bo masagi title duga title da ini insta detail have duga azumaina maitron da man change to kare ko title duma atuga masagi footage matek tuga ai dress lene baki footage matek tuga adu ehenba ati kashu yawde ni kangdes adu ai da video budi ni download to ga thamore bako adu moine ju sabsana sigi part sida sigi matang jida yawbani khopani du fasana hack ta baitare ngasagi in numbering ma yawre bu mutun timeline oire gadi lok thokre ko ina thokadi yarane ba adana next 48 hours da YouTube na kari toro ke do yingdo mangai rene sida video lok thokana video lok thokre ko ado ina hanjan check to bakan de kemta asoengam kemta yawde na khalle nam kain bo wa ko mi kino sokna ba wa jo kya so ngang de na khalle ba sida ado yengaji adana hojik hom kai tasala amadini pick up tawraga ma ibani tawraga bazar de ki poche khara leiru gi ke odi lore re bani pole ba pot lei ba lore sa bazar de ju chang ore ba ko gari khamanga leite ba jani pogna bazar de di ba lore pole ba noi de changin hera ba Trong ba de manung chang jadi de get ni kari no ba chu ja lo ro so nei kana mi kucing jam pas ha kanglan rompok torban ha jadi garden da park hai ga garden hai ayeng namu chin ga ni ayeng namu kang le ramina ba yum da yoraga masagi aigi da privacy ma violate tawena lakpagi da YouTube na aigi blog tu da ado ai mukazumu yenga ai di chumna di gangjaba yam chanma di gangjaba do ningon di nungaira moina khanba di aina hanjan yem di yaw da bra na khalle adu re guju sijine oram baya oigadra habi poto ina chingna ba haigadra lok thuogi ni loina mo ji trim to thokre ba ko adona sidegi ju kakthninga ju yawdre sida content je lok thokra de ju gyan ta dre YouTube na ko emte yawde ba dugi jigi blog tu da ai ju kadai de choi no je ai ju gyan ta de ba ko nangai to bude sumana to umti yawdam ne aduna gyan ta de kamai to ina moina to ju mi mun report tokshan badegi ni to buju oram ba yai ba ko aduna 48 hours matung da khangani tungni huni le kanda YouTube te content do yawm da kana ai ju kari de soi no do gyamin ta de bi de dum moina lok thoki ni ne ju khan ba ta ne adun sida yenga ge thumbnail change tok to ya maming hong do ya kashu yam nai content da mi hulaga wanga ba kashu yaw de ba adu ju sine oigadra haiba kok to ina lumok trim tok thokre adun sida yenga ge me asu kuinen torok project lak tab ne adu ni khudi makki for each and everyone first time have the hongno sane ba ko aduna mayam ai ngasi gi blog ma tang dro sinjaraga ai gi blog se param thogadi like to biramo share to bio no views or be subscribe to biramo kon mu sang pa se le bio so please be safe and be healthy bye bye good night ciao